Здесь с нами на арене Аби. Есть что сказать? Erki bilan yaxshi urishdi, достойный боец. Он достойный kulachga ham urishadi, normal boец. U vista ayladi. Men o'yladim, ochkolarimiz teng bo'ldi deb o'yladim. Shu bo'yiga men tayyorman Erki bilan bilan. Енді Еркебұлан жана естідің ғой. Демалғысы келіп жатыр, шаршатын жеп жатыр. Енді болашақта Еркебұлан бауырымыз қайтып оралатын болса, көзінде отты қайттан жанатын болса, міндетті түрде мен ойымша Еркебұлан жекпе-жектен қашатын жігіт емес, уақыт көрсетеді бәрін. Время покажет, орысша айтқан кезде. Men tayyorman Erki bilan. Когда boy viz tashamaymiz, xohlagan vizga urishaman. 80-90 kilo, 100 kilo. Бауырым, шынымды айтсам, өзбектермен ерексеп шаршап кеттім, дос болайықшы. Yo, do'stmiz. Jvoyin yo'q. Yo, lekin ikkamizni o'rtamizga hisob-kitob qolib ketgan. U meni bir bratishgan bor edi, sen bilan urish kerak edi. Hozir u uchun men o'zim urishaman sen bilan. Viz turibdi hamma. Sen tayyormisan? Boydan oldin aytding-ki, urishaman deb. Urishaman. Давай, face-to-face надо. Face-to-face. Давай. Arman, brat. Organizatsiya qilib berasiz, tayyormiz inshaalloh. Брат, я не понимаю. Теперь понимаю. Erki bilan qachon tayyor bo'ladi? Men tayyorman. Да. Мы бы хотели организовать этот бой. Если вы оба заинтересованы, то давайте сделаем это. Давайте дадим Еркебұлану время. Я уверен, что он вернется. Если он вернется, поверьте мне, он вернется очень громко и покажет, что сегодня он точно не проиграл. Давайте подождем. Хурмет жанкуйлар, дорогие зрители, давайте похлопаем.